Mireng kabar kasusnya Bengkalan ring bini yober. Mireng kabar. Lek ngiding bertel lek. Kiding aki tang le adek si bini cek cara pacaran tuh kok yober kaki lek. Kiding aki tang le adek. Saya ngajak enda. Ipun tilpun ring laki cek gelem. Apa nak boleh cek video callan cek enda. Apa nak boleh cek mun temun kebele. Sapora kak. Sampian mun lakar ni ser ongku kakula tak usah ngecek pun tilpunan ring sepoku lagi cokop dua mun sampian lakar istu ongku entari ke compok penteder bener laki-laki sejati itu bukan laki-laki yang membawa mawar tapi laki-laki yang siap membawa mahar. Saya ingat tang le-ale cek gelem makin ni ya Allah pokong makin ni kak sareng Allah itu guna iuji matur ni kak ndak ada Sumenep pribadi hadirin. Kasus pertama terjadi di Sumenep. Di Sumenep ini terjadi pembunuhan. Saya rasa epate ring bini epate elakin. Si bini epate elakin tibi. Ipeteng tabung sampai duas. Mari dari daerah Sumenep pangan ledek ke Sampang. Tragedi masalah pembunuhan terkait masalah kasus pemilihan kepala daerah ke segi. Masalah bupatian. Kita lestari Sampang pangan ledek ke Mekasan. Mekasan ini capok kia. Kalian mati sekalian gara-gara sumur gas beracun itu mabuk. Bengkalan tanda kalah pah yober goncang gulimun Bengkalan lagar lah hebat dongku tanda kalah acung gawadan sekali nika ujian ke kula benajunan tori atuak Allah terselamat kapi sanak kotok menter becer kapi amin makan tak langkong tang le alek ni bini saya ngak zaman mangken tak beda-beda zaman lambe ongguan pokok magelang ngucap ali burda nama ke pah I love you love me you and me la pelaban cek je para caja reng laki jo nakal kapi le reng laki jo meleng kapi kecuali engkau ingat pesan Bang Nabi kejahatan itu terjadi bukan karena adanya pelaku tapi karena adanya kesempatan waspadalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah La ilaha illallah bumi ngulok saben arek tak korang sapono kale manusia benate tak burung sebekal mate la ilaha illallah Allah illallah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah cuma Allah seko besar seodi saros terasa munki anyama manusia pasti ki bada batasa la ilaha illallah illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah manusia siang malam tak ambu sena bangtunya
kapan eto puentana tunyana ikala lainna la ilaha illallah Allah illallah Muhammadur Rasulullah seika sangu amal bentusa seika lakota aromasa depak kakopur akare kasta abelia katunyata bisa Allah illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama unal izza guru batan kaula juga guru ajunan semulja Kiai Haji Syafi'uddin Baradi dak selerana batan kaula sangat amul jaki, dak selerana sangat batan kaula ta'zimi. Ajunan semulja Kiai Haji Ridha Uzzain, ajunan semulja Kiai Sarim, ajunan semulja Kiai Haji Abdul Nasir, ajunan semulja Kiai Haji Muawwal, ajunan semulja Aba Khalik ben seteja para kiai tak kalib juga ajunan Ibu Nyai Haja Muawwanah sahibul manzil wa sahibud dakwah Kika Dinto Ibu Haja Maulidah sekeluarga juga tak kalib ajunan Kiai Haji Mabrur ben seteja para rabu para undangan laki atau bebini dek seteja ajunan peten kaula amul jaki ben peten kaula yakin ajunan seteja imul jaki Allah. Alhamdulillah kesempatan samangken kaula ben ajunan sareng Allah takdir apolong asareng alengki dalam keadaan sehat menter ajunan terus paringi kesehatan. Saat mangken kaula ben ajunan sareng Allah takdir apolong asareng dalam keadaan taat menter paringna istiqomah. Amin. Salawat ben salam nyereng ngaturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi kalaben salawat ben salam Kak Dinto semoga tetilan jalan kaula ben ajunan tabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kalaben syafaat ipon kalaben oleh syafaat ta Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kaula ben ajunan tak kira nyeting dek kapana sa apoy neraka manter sa Kak Dinto bedenah. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Mungkin Kak Dinto saya ibu are dari wafat epon almarhum Haji Marju'i cukan haul Haji Mashudi Mbah Rugi
terjukan Hajah Rokayyah ben seteja almarhumin almarhumat dari keluarga kaula anjunan seampun seteh secara khusus bengesepona Ibu Hajah Maulidah seampun acinginin kalaban perpangkian mangken manter sareng Allah pada tetilan jalan esaporah amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah manus sagak dinto itu buaki sareng Sayyidina Umar bin Abdul Aziz innama khuliqtum lil abadi wa innama tangkiluna min darin ila dar manus sagak dinto beni mate pah elang beni mate pas tada tapi seenya mai mate nikah manusia nikah ngalle dari situng alam ke alam selain kan jalle ke lu tiga ledung tedungan cak saya ceramah ni kan ni ibrit ni ke barang ngilang tak ketelak ni on bek padang-padang ni Allahumma sholli ala Muhammad. Manusia ni cuma ngalle alam dari situng alam ngalle ke alam selain. Jadi mati itu adalah perpindahan ruh dari mangken alam dunya ia leda ke alam senyamana alam kubur. Alam kubur ni kemudian ada buaki alam barzakh. Alam kubur ben alam barzakh ni kepada. Jadi roh saampunah ikala dari badan roh ni kebi Allah esabek dek ke situng alam nyamana alam menikah alam kubur. Eka emma alam kubur nikah. Ulama berdasar ajabu alam kubur ni ke a'la illiyin tempat sepaling tinggi. Al-Imam Qurtubi nang kitab tadhkirah ajabu alam kubur ni ke berdeneng fauqas samawati sab'i berdeneng iata salangi kaping petok. Jadi saampuna manusia ni ke seteh ni ke apa sana roh kalaban badan roh itu bu dari badan roh esabek ke alam kubur badan esabek ke dalam kubur. Jadi antara alam kubur dan dalam kubur ni kebareng dua selok pada mun dalam kubur ni kepada ben madupat kuburan ni kesitung alam ben kaula ajunan king mun alam kubur ni tak pada ben alam kaula ajunan beda eka di ma alam kubur ni beda yata salangi kaping petok eka malangi kaping petok ni make kula tak oning king make panjenengan manter kita oning karena mun oning berarti king lamangkat terkik lanceng umur inggi amin Allahumma la arroni ka isaba ialam kubur hadirin. Al-Imam Ghazali adabu atau Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali apa kuat hubungan Imam Ghazali arroh nikah ialam kubur nikah beda seibri nikmat beda seibri in adab. Jadi ialam kubur ni ke tempat dua situng tempatnya mana raudhah kebun situng tempatnya mana hufrah curang kebun ni ke dari kamah min riyadil jinan engala aki dari swarga ialam kubur ni kami beda curang dari kamah min hufarin niron engala aki dari curangan neraka. Jadi mungkin ni ke kita ada orang yang masuk neraka tak ada orang yang masuk swarga karena swarga ben neraka ni kemudian salah satu kiamat. Jadi alam budian ancur kepi mari alam ancur ni kapah nyaman akhirat mari akhirat ni kapah masuk neraka masuk swarga mungkin orang ni kita ada saya masuk swarga mungkin orang ni kita ada saya masuk neraka beda eka di makroh ni mungkin beda alam kubur kan alam kubur ni beda dua kenengan situngnya mana kebun situngnya mana curang orang saya pecerah iba ke kebun ni orang saya celaka iba ke curang ni jelas. Jadi roh ibri nikmat. La pun Imam Ghazali ketika roh ni ka ibri nikmat nyaman nah ekeresah bi badan sebeda dalam kubur. Makanya cak keton mun bagian walina Allah ni kan je sadda make tol kadeng ekening kali la ulia 30 tahun pakun bungkol badan nah. Apa-apa roh ibri nikmat nyaman nah pada pak dek kabupaten sebeda dalam kubur. Ni kedua Imam Ghazali ketika roh eseksa alam kubur sebab kecurangan neraka sakit ing nyetrum depak dek kabupaten sebeda dalam kubur.
Makanya cek pun Imam Ghazali roh ben beten nika beda sambungan selok bisa epesa. Contohnya orang madupat empian asaren pas amimpeh eta beng macan kujo ben berkah ilmu mimpembian kapan ngiding salah melo lesombian nggih mak melo cek si berkah ilmu mimpeh mek leso cek si berkah ilmu mimpeh lha ini kecepul Imam Ghazali budian roh seibri nikmat king beten norok nyaman setrum medepak buk bagian nik bini ini empian mun asaren pas amimpeh akemi ngakemiungku mak akemiungku cek si akemi ilmu mimpi sampean ini kan nunjuk aki cek pun Imam Ghazali bahwa roh seibri nikmat nyaman dan nyetrum dek kabupaten roh seseksa sakit ing mesa ancur nikah nyetrum dek kabupaten sebeda di dalam kubur jadi seksa saya kocak seksa kubur saya kocak fitnatil qabri wa adabi kak dinto beni pas dalam kuburan kak disatape alam kubur roh saya seksa nikah lah ketika itu tolongi hadirin bi seodi pada ben makin nikah pas ia holen itu aki napa-napa le orang seseten nikah dalam keadaan becer lo saja nyaman dalam keadaan celaka sekali mun itu aki pada ben makin rohnya kebi Allah yang kes dari curangan neraka pas yang kak ke kepunan swarga amin kota cengeng tepak kering apa ini anak pelesom bian di hah mari mancok sambian buk setiap ngecek kaki pancek kata nikah teti pengaporan atu sana sampian sepenting niatnya sampian patepak niat alako nyari nafako kebesaran ibadah ben nginguni nak foto karena atoro perintah Allah tiap mancek ni keteti ganjaran amin tak saking dari bagus sering bini madupat cak aslina mundeng bini tak wajib alako tapi saking dari bagus sering bini madupat alhamdulillah cungkelaran ben selake bener nah kedi cak ika parluar opah leso bade sampo de ya mungkin sampian kedi ika parluar bi selake sampian pah leso margana mancok tak gelem tine cak mancok cak dengan mancok ngombian ro tak wajib lah kena si wajib keng sampian mun bi selake ya cek asarin kasak wajib mangkana sampian tak oleh kedi pan bi selake cek asarin leso beri mare beda hadis mereka beda hadis serius beda hadis ya cepon kanjeng Nabi idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban 'alaiha la'anatha al malaikatu hatta tusbihah perengaki ring bini mun sampai ring laki ngecek asarin ke si bini ngecek tedung bini ngecek ngangkok binis ngecek tedung bini ngecek alanduk dia pah tak gelem membian padahal tak ada udzur syar'i bini keng sakit benih keng tak ninga solat pah tak lem la'anat hal malaikatu hatta tusbihah mun pah sampai selaki pegel sampai subuh sampai elak nabi malaikat harus susah kapi ada kayak di erocet kok cocok ya kok lagi nak siapa nyambit jayu cocok apa ngerti kan ke India deki nyanyi tak ngerti cek nantang nyanyi mun gak kula ni kemun ayat ben hadis tak apal king mun lagu minta tahun berempat apa kula tukang kepi aku pak ini kena ke orkes ngaramun bertengah kore ayo canda setari pular khusybu nah aku tak aku pak ताजा ताजा कली कली है हम सकी दीवानी है Allah tepak kering apa dina di meja senika kak gula nika mana bidatu kurang ngaburu hukum bahas akhirat neraka jahannam mulai kena tunggu mi mulai puk apa nak anyar depak le yo bare kok
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi manusia nikah saampuna seta ni kepindana roh dari alam tunjangan leda ke alam senyamana alam akhir dek ke alam kubur atau alam barzakh. Le saampuna kiamat budian tak langkong ihu nyon korangi seguni. Lihat ancik mentar lah suara bulan. Cek. P12 ebas nyon korangi seguni. Cek korang seguni aki. Cek terus sekelangkong termasuk suara kebenlon salon nambian. Amin amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini kan bek nyaman mun tak berarti mental ni. Sampai bila roh ni kebedak alam kubur, roh ni kebedak alam kubur ada entek sampai kiamat hadirin. Sampuna kiamat budian dunia ni keancur, alam ni keancur, manusia ni kah roh semakin apesa ben boten roh sebedak alam kubur sampuna kiamat roh ni kah epa beli pole ka boten se ancur sebedak dalam kubur manusia ni kah yakhrujuna min kuburihim kal jaradil muntasar pun Imam Qurtubi samarina kiamat roh sebedak alam kubur makin seebesa ni kalau epa beli pole ka boten manusia ni ku tak pasca ke dari kubur na pada ben-beleng nyalatak elapangan roh Pak. Makanya pun ulama mun ngopuraki mayit cek pesa mun embu kuburan lau epak sabe elau macedi elau mun anak kopuraki edeje penakan be edeje manto be edeje anapa budian pece ke dari kopur saanya mayaumal baks ini ke beda ada buaki petong tahun abit teu aden teh mahsyar dadi mun polong ben sekeluargaan kapan cek di kopur jo tak cek melas sabede sekenal kakek kak di iya le daya jelas le manusia ni pan arroh balik ke dalam kubur ku tak manusia ni pah udi boleh pada ben semangkin ni kakak udi boleh pada ben makin ku lemun ngabale ke sampean cek manusia ni ke bekal udi boleh pada ben makin ni ke sampean tak kira percaya mi sampean percaya Khalil Yasin sama depak Nabi Muhammad saya ada bu ki beda selok percaya hadirin padahal saya pada pak bi Nabi Muhammad debuna Allah saya ada bu Nabi Muhammad saya pada pak Al-Quran saya ngedi ngakilok percaya Nabi Muhammad ada bu inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin inna nahnu saya kata Allah nuhyil mauta sengkok bekal mau di orang semate orang semati bekali paudi boleh dekik sama dengan kiamat. Asy bin Wa'ilnya mana? Beda situ orangnya mana Asy bin Wa'il. Ngiding bertaca orang mati di dalam kubur ni marina kiamat jaga boleh. Roh beli boleh pah udi boleh ngak mangken. Asy bin Wa'il pah ngalak landuk ka. Kuburan ko naru pah kaleh. Kan kari to lang ancur. Pah kalak to lang abi Asy bin Wa'il pah iki beka Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ayuhyi rabbuka hadhihi al-'idhama ba'da ma baliya wa rama. Pangeran si kemas mau dia tolong si ancor ngak di Muhammad. Maramun akan tesok masuk akal. Tolong ancor ngak dia ki dia boleh budian. Latal-talan receh tak elang re. Po kang elang tengana tak ada. Arya dia boleh cangkake. Nabi Muhammad tak jawab. Allah saya jawab. Jawaban Nabi Allah sahabat surat Yasin cukan. Pak ku ada guna Allah. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Kabala Muhammad saya mau diatolang saya ancor je adzat saya agak beda ada lamba benih pas jawab siapa saya mau dia Allah tak jawab Allah kak tapi jawab saya mau di saya mati je saya mau diatolang je alladzi yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah saya mau diatolang je adzat saya agak beda ada lamba anapa mi jawab saya agak beda ada kau leben ajunan mak le mikir mun lamba ake baida ada engpai bisa napa boleh mangken lebe dekeng butuh tak bisa ipa becek boleh kula tanya ring medupat embian uning ake bai lajengan uning embian mangken ke bai lajengan kapan teti yocol ku tak bah tak kayak ke pereng plastik ke beda gertunga potong sabeng ngenal to terke tera elang kula tanya sampian tukang membecek lajengan si budu ni kan
cek tokang ngecek dengan agabai dari tade ke beda lajengan tokang napa boleh lajengan lebe dek rosak tak tahu ma becek sani ke maksud Allah kul yuhyiha alladhi ansaaha awwala marrah kabala Muhammad saya mau dia tolong sancur di agabai dah ada lamba Allah lamba agabai dari tade ke beda bisa napa boleh lebe dek butuh pembicara boleh pah tak bisa jelas paudi boleh bu cak sekarang kapan mati langsung mati nyaman pakai gula dek kerana sanyo kan tak keng bulan manusia ni kalau dia boleh bakal minta pertanggungjawaban inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum bikoi paudi boleh ring mati je wa naktubu ma qaddamu ben sateja sekelak ko bi ajunan ampun ditulis illa ladaihi raqibun wa atid seting kanan ben kacer kaula ben ajunan bede malaikat senulis satu je kalakuan kaula ajunan dikai tulis samarina manusia cek nikah pas sabe dek ke tempat saya hanya meh mizan mizan ni ke buku kaula ben ajunan mulai ki kene sampai tua buku nabi malaikat pas ibaki iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma alayka hasiba yuk buka tibik kata apa baca tibik kaki lambak lakona hadirin neng bakto gak dinto orang pandai kitab di ajar deng kapi ya wailana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha celaka siapa sih nulis kitab pria mi batang kelakuan ada sececer mi kesini kini mi kelakuan raja tak tulis kelakuan ni kini mbian datang di kauncengan pulan selketen sambil ajalan sambil motek lalang kayak congke tak enak rena apa ibuang marina ni kebeda tulis senah ni kai bitong padahal ngalak lalang tak ikresa sambil ajalan keng kebaik congkek bulan selketen lalang situng ibitong pada ada mesin ngecok reba tega segurunjur beda sampung ngecokan reba banyak jadi saya ngajari maling reba Rabbana Karim Bapak Ibu hadirin hadirat muslimin muslimat maling reba seemul jaki Allah bukocang maling reba satu aja bekal beda bitongan hadirin satu aja bekal beda hisap mangkana kau lebih najunan sehingga tengah teh kau lebih najunan tengah teh hadirin dunya nikah halaluhu hisabun wa haramuhu adabun dunya nikah kau lebih ajunan halal lah ibitong haram mah isiksa mangkana dua perang ni kasi bisa masuk aki manusia ni masuk neraka tore gula cerita terus lagi terus kenapa kak iya bu kula makai compok mun tak dekai rotoron tak toron pengajian menyangku apa tore mun beda perkawinan biasa nah mun beda dengan kabin kasah beda hadis bi ulama ni kayak buah kisah nikah idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfaddin mun orang ni ampun abini mun orang ni ampun alake maka agama nah ampun sampurna saparuh reng lake mun abini orang bini mun alake agama nikah saparuh sampurna apa mi sampurna saparuh jadi umpama agama nikah satos seket nikah perkawinan seket sakarena falyattaqillaha fin nisfil baqi seket sakarena taku asampian de Allah subhanahu wa ta'ala jadi agama ni kedua ni kaesena situng alakeh abini nomor dua takut de guste mak bisa orang abini ben alaki ni kami sampai nilai seket di dalam agama bi ulama itu buaki polanan secumut ke agama ni kedua coba bisa sampean kengain mun orang ala ko maksiat mun orang ala ko dosa mun orang ala ko kelakuan coba pasti markena marke dua hadirin situng markena tabu nah apa markena tabu markena kakanan markena tunya tabunan kening palpal bengket yobe seperti pejabat korupsi ini kan markena tabu berarti markena tunya tadi si nomor dua penyakit dosa ini terjadi situng markena tabu si nomor dua baba tabu ada apa magelayu apa baba tabu sangkol nambu coba disampian
emotin dosa nih terjadi pasti gara-gara dua nih kak mun beni urusan tunya pasti urusan reng laki ben reng bini bener dua nih kak tak ada mereka lain sampai nyari man gak kemah ku tak mereka dua nih kak apa jabatan mi tabung ya kan bulan beda gaji nah jabatan coba jabatan dek gaji aku kira bedentar nih ongguan artinya berarti abeli ketunya jabatan ini kewakun sini kele meskipun tak setuju benih pakai pokol rat ini kejubo di lakarnya titip pemimpin lihat membecah masyarakat nih kebeda lo pokol rat tuh tapi sejelas ini kebeda urusan unsur tunya cek sakit nggak pemimpin ini kata gaji tak kira beda yang nabang pemimpin aja tak kira kak tak kira buktinya mau nih kebiaya ketuaan masjid tuh kan sengkuan lo Arab pada besen tukang ngadan di mayu orang ada ndak mayu apa ada besen apa yang berjemaah cak juga sadikiran tega cak madura muslimin muslimat tore berjemaah salat kencaran epon petole kor terejat pakun sebu ketelo kan isen apa makning ketelo ada besen pola apa yang sebu berjemaah ibri derajat petole kor mun karo kenceran ben derajat petolekor ke bayi nampak cak kenceran tak ning pembeli beras thank you kak masa kenceran bisa pembeli beras empian coba ke tuku marina buk beras sasak majer tahlil kedi ibri mangkana berjemaah ini bung karo ibri kenceran orang pakun tak kenceng coba obakan leguk Madupat pengumuman untuk masjid Madupat dan sekitarnya saya rasa apa yang berjemaah sepuh masjid Madupat maka marina apa yang bekal ibri pese 3 jutaan billahi magi di Bengkalan rombongan bejeng gak kanto ayo ada apa pes abu mau tepane pes ini kamu kasih loros bilu kah bener abu sampian nih kemang kan emang kentro tetian apa pokor beda pes nak teti mun lo teti pes nak orang punya ya mungkin Bengkalan muntanya aki milih si kemat ya tak nuru acek nuru atekos tak nuru aseket nuru asato sego Bengkalan muni Madupat saraan kak muntepan ibes ini kah hadirin abu bener makai seceleng muntepan ibes ini kak bu pote glowing jangan nak mungkin pah ngocana kana idza kanal modal wujidal model mun beda modal lah cak make model genteng ana paring bini makin mi tinratin mun lamba orang bini gelenon mi butal bu lambo ni ka bekanang kimun makin mi pote saya bersih larang biaya na makin ken 2 juta ka mun lamba mi tak talbu cak dengan bedang ring lamba bedak pipa ruah yang kuy kapan tepeni pelo pah gili ku babo deh mari bedak pipa pah umber boleh nyaman bedak yen kapan yang kui pah akong led ben lek ko lek ngruah mangken skincare ka MS Glow beda krim pagi krim siang krim malam mun meleben lulur 2 juta 2 bedak ngetok 2 juta selake kau sebah beda bacaan nah istri glowing suami kering eko minta kering mun 2 juta pagemet sekalian keng mun itu pani 2 juta ni beni karo pote beni karo ngatera ngatirep ka lecen lala ni ke ngelosot ke bebe mangka nabi ni kula tak meliaki bi kula polan lecen takok kula pan nyium ta belajar rese mulia tak mulia siap tak mulai iya lah tahu kui fuk maulid dia jeng kok maulid tibi dina to jang tak mulia apa gule ki ngalih ke sumenep jangan dionjengan boleh dak buna kiai gelak buni keng tak leso kae jeung cak gule ne ke pak gelak sepu amuli ki selasa ke sedi coba leng ke Probolinggo Lumajang Jember Bondowoso mole mal bedo pak gelak sepu pah nemu ni tamoy Mereka ke istirahat kerja Jumat pak mangkat makin. Do pak kromaki di kol 2 lekuk mangkat boleh. Beni keng tak lesok keng eja kaja. Pong tempo na bedeng nguncang. Pulan ri beri ngada nguncang kula ngak-ngangaan. Oh nyanyi ke loe kok.
Siapa sih ngajak nyanyi aja? Minta lagu apa yuk? Paling India jadi gelaknya gua dera pengkor. Iya cak dari yang bercupat lah minta lagu India ya. Saya ngerti lagu Madura deh ya. Pepe Kelompang deh minta Pepe Kelompang. Pepe Kelompang deh ya. Teman ngimir lagu ni kah? Pepe Kelompang bibir ceruk saloni mun lakena tak cakang cek gelem keloni. Jangan anak ibunda jadi orang yang keterlaluan haram berkata bodoh pun terlalu belas. Anang sapre kak. Allah, long berkat kakina. Kalau berkat apa tak cukup dengan cara ya boleh ini. Orang yang keterlaluan haram berkata bodoh pun terlalu belas. Tung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya nak kaut kapi nak mengkorang ngalak tibi ke dapur ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Manusia ni gara-gara dua ni hadirin. Kelakuan tu saya kelakuan coba pasti gara-gara dua. Situng markana tunya. Markana pese. Wahai masyarakat Madupat. Beni tak onlele buru ke pese. Mungkin sen ku mikir je le buru. Keng tak langkong ki, tak langkong. Sehingga cek sampai gara-gara pese gula benajunan budian celaka. Karena pese gula benajunan makin seelong polong ni kasa kecek kalau keng ngangkui tak sampai sampurna leka itina mate. Bener? Jangan aja gula ben sampean bangun Roma teti jangan aja mele mobil lah teti ngobangi sepeda motor lah beda tanian paving mari pasangi paker Roma genteng mobil beda sepeda motor beda mate. Cepun reng Jakarta lagi asik-asik mengejar dunia. Meninggal dunia. Pak burle burana bengtunya atingkel. Banyak kan orang Roma na pantut ti pahoreng amate. Makan sampai bi cebun reng sepo mana ke bayi Roma cek pamare cong. Mun mari lekas mate. Ki reng sepo bude debus ni. Reng sepo ni kedebu nampo tepak. Meskipun ni pikir secara akal kesampo tak masuk akal. Padi biring sepuh lamba ada bu, cong, reng munduk ya, ngakan, penyaman, tedung, patobuk, ngacih, pakorang, kekuru, pejauh. Dari mana bikin aku tak paham pot kapi macam. Munduk ya ngakan penyaman, maksud tak, mun tak cek lah, pada cek ngakan. Nyaman ni kebenar marga cukong kok sampai, nyaman ni kebenar marga na cukup ajem, marga na lapar. Maki kok gereng mun lapar, budak karena apa? Bener? Keng mun sampean kenyang, beri kok sampai tak kira ada erbon, ya tak kira nyaman maki kok sampai mun kenyang. Maka ni biarin kona, mun menduk ngakan penyaman, tedung, patobuk. Oleh secem, lah tobuk jaga. Ya kan nyaman tedung patobuk. Ngaci, pekorang. Oleh sejus korang ngaci boleh. Oleh sekitab orang ngalak boleh. Sini ke maksudnya kekuru pejauh mun jauh dari rumah ya mas emak maki beda ya ada mun aroma sejauh pasemaan boleh ni kedua buna rengkona ada kita peking tepak cek rengkona ni terus loros kak nggih cek pun reng compok kulan di tatang ke bah ngocak manusia ni kata mun lamba keng karena Allah mun mangken keng karena oleh keri bi kula mun lambak karena Allah mun mangken karena oleh artinya makin ni kamu tak oleh tak kira galak hadirin mun lambak ni orang keng margana Allah ongku mangkana lambak ni keteti pujuk padahal dikira lopot tek kurang lambak ilahi rabbi anta maulana subhanallah balas subhanallah wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah alhamdulillah ya karim ala kulli hal wa ala kulli ni'mah wa
wa ni'matil islami wal iman. Allahu akbar. Lobar. Apa kan engki? Ku tak mangken si pasti. Astagfirullah. Menembah benih. Pora Allah. Keng make pora Allah dadi bujuk. Mangken make astagfirullah dadi jarengkong. Anapa? Nih kana lain nih kak nih. Nggih. Maksiat ada lembok. Dan kuda ki engak ki nyapok kuda zaman ki genteng ni kuda ki nyapok tahun 95 kuda kelahiran tahun beluk-beluk. Jadi mangken kuda umur 36. Kuda ki Arab le. Pola beri umur 20 mayu mun minta akabin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan gue lagi nyapok tahun 95 kak. Lambat ni tahun 95 muncen ocenan ngak makin ni. Nak kana umur 13 tahun, 12 tahun, acan ocen lagi bini abengkang. Cak kecak main sot kolosotan, main ngoilang-ngoyan. Dah apa? Mun makin cia sot kolosotan. Nyelemongku. Apa kan engki? Lambat je beja makin osum manca ni. Kena ni kainan ke sama dia sekolah. Penukui ajam ke sabar. Penukui binis tak kau bi ajam. Penukui padi terbit tak kau bi ajam. Nak kena lambat ni menukui ajam. Cak main makromaan. Dek dah main makromaan ni kah? Kaju tercekak kimpa. Bini samper di atas. Ompai bendun gedang. Laki bini nengi dah. Lem aja gajam. Nikahnya mana main makromaan. Ada apa-apa. Mun mangken cak main makromaan. Tak kau andi nak-anaan. Mireng kaper kasusnya Bengkalan ring bini yoper. Mireng kaper. Le ngiding bertel le. Kiding aki tang le adek si bini. Cek cara pacaran tu kok yoper kaki le. Kiding aki tang le adek. Saya ngak cek enda. Ipun tilpun ring laki. Cek gelem. Apa nak boleh cek video callan. Cek enda. Apa nak boleh cek mun temun kebele. Sapora kak. Sampian mun lakar ni serongku kakula tak usah ngecek pun tilpunan ring sepoku lagi cokop dua mun sampian lakar istu ongku entari ke compok penteder bener laki-laki sejati itu bukan laki-laki yang membawa mawar tapi laki-laki yang siap membawa mahar mun keroi tilpun cendek le cendek makilah ngucah pokong le acelak sambil akacah ngalah odeng ilum peteh mun melak pedeng imatah king mun medem bedek yateh mun tak gelem minta cak je para caja mun pahiro minta sepura le kok mun minta saya cak dengan kok kita andik lako ki kurang pret koca bimpian percuma tika alajar lamun tika takok takelem percuma abur leburan mun ero minta tak gelem lah ongguan pokok makilang ngucap ali burda nama apa I love you, you love me, you and me lah pelaban. Cak je para caja le, cak je para caja. Reng laki jo nakal kapi le, reng laki jo meleng kapi, kecuali engkau. Oh, cak kalau miliki coklat nak kelepek. Nak lekar lagu tika ceratina kanta bonika birbi matoro atang sabe tolong du panca aki cenda kalakal kalakal saya ngat tang le cak gelem makin ni ya Allah pokong makin ni kakak sareng Allah itu pun nak yuji matur ni dak ada Sumenep pribadi hadirin kasus pertama terjadi di Sumenep. Di Sumenep ni terjadi pembunuhan. Saya epate ring bini epate elakin. Si bini epate elakin tibi. Petang tabung sampai duas. Mari dari daerah Sumenep pangan ledek ke Sampang. Tragedi masalah pembunuhan terkait masalah kasus pemilihan kepala daerah ke segi. Masalah bupatian. Kita lestari Sampang pangan ledek ke Mekasan. Mekasan ni capok kia. Kalian mati sekalian gara-gara sumur gas beracun itu mabuk. Bengkalan tanda kalah pah yober
Oh koncang kula mun bangkalan lagar lah hebat dongku. Tanda kalah. Acung gawaden sekali. Nika ujian ke kula benajunan. Tore atuak Allah terselamat kapi sanak foto. Mencer becrek kapi amin. Makan tak langkong tangli alek ni bini. Saya ngak zaman makin tak beda-beda zaman lambe. Sapora sampian ni kamun asapedaan. Makila king seken asapedaan. King mun ni bini jauh-jauh sepedaan. Mun kacamplong sampean cak sepedaan ketibik makiseken mun kembong bere juga makiseken cak sepedaan ketibik mun kembong deja ngecet tanah ngecekut tenah mbian cak ada bu ya pecak mun dupat aman tidak apa-apa belambe selanya lah kesebenarnya yang madupat orang jauh keng lebet dupat ingat pesang bang Nabi kejahatan itu terjadi bukan karena adanya pelaku tapi karena adanya kesempatan waspadalah. Ingat. Abu maki saya benggalan sih kam mering bini jaring tulung agung kak. Selaki aku kuliah benggalan, sebini kuliah benggalan pada aku kuliah. Ya akhirnya pahamain makromaan. Jek lemangken pahamain makromaan. Anabit. Ini laki geng diotian dia selakenya mi ngerti kak kile oh ya ceramah ada iya boy kok apa bener alhamdulillah pada tak berseben saya ceramah di mana tore tengati terpada selamat amin terpada bercerah amin tengate urusan seberkaitan kelebihan tunya tengate seberkaitan kelebihan arta tengate ini kesima banyak mabudu manusia sampai dibuat kibi Nabi Muhammad hubbud dunya ra'su kulli khati'ah lebur katunya ini kepungka dari setiap kecubaan mak bisa setiap kelakuan cuba kelakuan tu sepungka negara-gara tunya ini kehadirin tengate lebur katunya tak napa cek dengan kenang tunya keng cek lupa akhirat keng mun tak halal sing ngak cendek mun tak bagus jadana sing ngak cendek kau lebih najunan oh di etok beda bekto mate beda abali ke Allah mencari Allah selamat. Nomor 2 tuh sana terjadi gara-gara urusan reng bini kota bereng bini urusan reng laki sampai kanjeng Nabi ni kadabu ittaqun nisa fa innahunna awwalu fitnati bani Israil reng laki patako kareng bini maksudnya se Eropa tako ni kampian beni nyimpang dari reng bini beni lakin Eropa tako ke bini nah beni se Eropa tako dari rumah mun urusan bersangkut paut kalaban orang bini tengate he orang bini mun urusan sangkut paut ben masalah orang laki tengate Bani Israel pancor bi Allah gara-gara urusan reng laki ben reng bini ni kehadirin makin ampun depak ka zaman nah makin ampun depak ka bektona banyak gara-gara laki bini ni kamangken tetilan-cilan musibah dunia ben akhirat manter kaula ben ajunan salah betul amin Allahumma mangkana tak langkong yu puk hoi halo puk tak langkong laki nampian rabet di patepaki luar ni kamangken banyak saingan puk tak langkong embian nikah cek karo keng keluar to cek embian nikah tar ka muslimaten ratin tar ka pasar ratin tar ka uleman ratin tar ka mantan ratin panti dunga ben lagi na pahinga tin tetin arapam pian nyemune paratin panti dunga ben lagi juminyang pada pasang deui ya Allah cek tudunga ben lagi nabi lebih sakit tabu pah bedeknya gas tak tepak kangkok lagi pah ngober gile bedek ya cek nyagas kan terus tetia lampu mun deui tuh repat tepak pas saya buk luar ni kemakin banyak saingan lebih hijau rumput tetangga ngaho kiu ke kok reng laki kiri ngaki reng laki tangkat ceri buk kak embian mun eroma la kenyang luar tak kita tero kana se thank you kak mireng embian yu senika siapa sampai minta reng laki dia angka nase bener gak bener torot sini ya cak kok mede pak hoko me torok sekelangkong tai torok tak apa-apa cak kubur nambian tak kira bolong bentang kuburan boleh porpor budian aja ceremet kok selaki atur kadang tegebeng tatabeng lekuk ki laku kok kapan sepuh lang temu bedi dapur lah buk
Mbian kalaki na keng nekuk tanang laki na re nekuk tanang re te dungi tekuk tanang laki na pakwa ce pun ulama tasaqutud dunubuhuma min baini khilali asabihima sampian keng nekuk tanang laki na tu sana sampian acap-capan korpas tade sekali keng nekuk tanang laki na korpas tu sana la mbian ni maka reki mulai di pengajian tanya aki ke selaki mayuka mulai pak korpas aku tu sana keng nekuk tanang ni mun sampai reng bini nyium ka ada ke selaki mun bedereng bini nyium ka ada ka laki na kor laki na tibi cepet pak ka laki na reng malau mbian mun nyium tibi ka laki na ni mbian faida nak kencer nak pada ben nyium hajar aswad amin ko lalalau ku dina ni kam padong de tu pak gareng apa wajik dia ini boleh pakai sorak nyium ka ada mbian ni kampian pada ben nyium hajar aswad benih karo sing ngode make ba mba je pada maka tak langkong babi ni mulai di kanto sehari balak ke kadang pada dia makake raga mun tepak kaceda kepah perenges bi mbian pah ngucak nawa itu nyium hajar aswad lillahi taala lepas tot serotot mun tak tege mau urip cek ambu aki ba apa nak boleh balak lah karena celeng polos asli cek aswad aja ya jalan keng berdepak hukum dia toro ya kelangkong dia toro tina kok roh ajaram bala ajaram terus selamat dekat pi amin tengah teh dua masalah ni kaki dalam urusan tunya tengah teh dalam urusan deng laki bendeng bini tengah teh makin ni ketusa terjadi pasti dua nikah mun benih marka urusan tunya pasti urusan masalah laki bini nikah hadirin terus selamat men on mun nikah boleh tak usah bahas kumah dia ada ki audio pentong bi ko age ko boleh mati ki ya kok saya ngai kabin bi ko age cermat nikah tak usah bahas pun almarhum ibu almarhum Haji Marju'i nikah makin ampun selamat sareng Allah mai temu jak selamat saya kelako ibu Haji Maulid makin cocok ben saya pakon bi Nabi Muhammad pakon sedekah nikah sedekah nah Pak Marju'i pakon tua aki acaranya pasti tutup kala bendoa pakon baca aki Quran kala ampun mari maca Fatihah mari tahlil setuju saya maus kencerna ikirim maki dek almarhum Marju'i sampean kala maca bismillah saus bismillahirrahmanirrahim nikah 19 huruf tiap situng huruf kencer 10 maca bismillah atok kak dinto ampun 190 kencerna nikah situng ngoreng mun pas satanian tos 90 kali 1000 nikah kali 200 nikah berapa kenceran nikah bismillah malolo mun sampai ulad dolin saya baca mun ki tambah kulhu maka ten kula bengal nyakse almarhum Haji Marju'i ini kebeni karo celep ku mikir amin kuyu itu aki gelak dina dia segak ditoh sebisa pada pak orang nguncang tibi celaka ngampung ka Haji Maulid dia batai begitu orang kok ya on segak ditoh korang berlebih nanya on sepora sana usam biar kerja sana usam tak idin mering bini tak idin nak tak seroma dei korang sekali toh ya embian mun terus nyanyi cek ngunceng holil roh tahu holil ya halil roh ngunceng jua nyanyi tok jua ada kijumun jua saya yonceng dia pak atas tak usah soro langsung kumik bawalah cintamu berikan pada yang lain terlanjur sakit hati terlanjur sakit oh colok pelka subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngereng ke awal. Termasuk borongan gue. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa usil thawab ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna wa ma tasaddaqat ibu hajja maulidiyah hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah di hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i arwahi abaina wa ummahatina wa ila jami'i arwahi man ijtama'ana bisababihim 'indal qubur wa khususan ila hadratil marhum Haji Marju'i wa Haji Mashhudi wa Mbahrugi wa Hajja Rokayyah wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa ila jami'i man intasaba ilaihim 'indal qubur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ujurahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. La tu'adzibuhum wa adkhilhumul jannah ma'al anbiya. Allahumma in kanu muhsinina fazid fi hasanatihim wa in kanu musii'ina fatajawaz an sayyi'atihim waj'al thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna fidaan wa fikakan wa najatan wa salaman lahum minan niran birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya muhaiminu ya sallimna wal mus bin nabi wa bi ummil mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.